Maayong adlaw mga idol. Kumbati na sa tasalaing adventure. Atong tirada karon mga idol, magluto tag scallop, kilaw og bugatan ug sugba og nukos. Ay napalit naman nato tanan, manglupad na sadta. Sugod na sad tagkamang sa bukid idol. Narata sa pinakataas idol. Pero mo adto pa tayo idol oh. Adto ta musaka idol. Adto ta mangaon dito magluto-luto ta. Nara kita sa pinakataas mga idol. Mangita ta og kapistuhan. Ani siguro dire. Tao pisto. Ato sa ning i-prepare atong kampo dire mga idol. Kay nahuman naman tag-prepare sa atong kampo, adto ta magluto didto. Samtang nagluto ta, mag-shoutout sa ta. Boss Care Capricho, shoutout sa'yo. At si Sir Enrico Diaz Tatoy, shoutout sa'yo. Kay naluto naman, mangaon na ta. Salamat sa inyong pag-uban sa atong adventure karon. Kung nagustuhan ninyo ang video, okay ra ba ninyo og mo like, mo comment mo og mo share sa video. Daghang salamat.